TTAADC hapangni saktar mungbai kereng jagao beri eba bokuk bodol logno khuteng remani bisingtei bai thangni hoda hukumono mathangnarnani tai rang thongbai kara khajani nasimuti bobagrani wansuk mungbai o khuteng bagmani samungbutang choyawi yangi khayang bagjagui tongo tini ama hikeno Mandai constituency ni bising khobjangnai Khurumpui BC amchayo Mandai subjonal ni jogali mungbai khuteng bagmani panda songsajakha pandao Narawengi Thai Mandari Kha TTADC ni chairman Jagadish Deborma tongkha YTF ni general secretary James Deborma tai amchaini hoda hamkrai samung tangnai Jambu Deborma no khoboi amchaini TWF ni adongjak tai juda hoda hamkrai samung tangnai rok pandani bokhaktei Tiprasa dofa hamkrai ingya ingmani uklugo tamo pher abrok rotugui kok chair laikha koknarnai rok organization ba songstha rok dabi manani thangangke step 2 step complete khai thangangke se a dabi rokno sung mani manu ta kok ni kobo rajnitik bodol ni kokno sana thangangke dabi manani hingke tamo khlainya na abono sung kisa bujina thanglaine step number 1 dabi no mana thanga step number 1 tamo khai je kono rajnitik bodol organization rok kaisa organization khama pore ba political party khama pore borok bumung pharu step number 2 jepur borok rajniti bodol khawo সংগঠন খাও রাজনৈতিক দল খাও borok ni dabino borok fix khayu tuma dabino ti sinsan lainai amonga step number 2 step number 3 ngitamo jepur dabino fix khaimani pore hangke andolon ma khayu andolon khayei government of India ni mokolo abono rohorna ni bage andolon khay abong ka step number 3 step number 4 ngitamo jebur sing andolon khayene sine andolon changangi torane a andolon nugui government of India orthat central government lingui manaharo abong ka step number 4 tak step number 5 tamo ni sakangke jebur sing government of India bai achugo andolon ni bage jebur discussion khaima pore kaisa joint working group ebakai agreement khlaijago haise abonka step number 5 step number 6 ngitamo jepru committee khajago joint working group ebakai je accord sign khaijago a accord no time bound manner ro study khai abono naitugui chetri report submit khainani bagai kaisa committee sanamja abonka step number 6 step number 7 ke jepru report hayena naitugui a report government of India ni thani central government ni thani ya farja khangke next onkai parliamentary lok sabha eba rajya sabha ti saboi maximum je MP eba member of parliament rok ni vote by pass khlaiye nijini dabino amendment khai সংবিধান no tlangai pass khlaijago ang je prothom step 1 ismi je step number 7 samani ang kha khai jotono buji mangkhana tabuk jeng bubagrano je dusrnai ro bubagrano hamyani sanai ro bubagrano tatalni sanai ro jeng kisa bujina nailene ang je step 1 ismi 7 jora samani bubagra kunu jaga phano goromanda tong step number 1 tamo 2021 tipramotha songsajakha 1 step number 2 songsajamani pore kok jeng saka greater tipraland dabino jeng ma sanai judi o dofa o hani sini tiprasarok thangnangke step number 2 step number 3 otam khaikya andolon khaileke jeng sara tripura ni sini buma bodol siklarok bura okra sakra jotto miliwi jeng andolon khaikya step number 4 government of India sino ringina haka dor nukhana deliwo jepro jeng haka strike tongkha 2nd March hatai kotoro Delhi ni hoite phone hayo bai ha buba grano ringit langai sini sarsong Delhi wo thangai discussion khaikya government of India bai step number 4 ko sipakya step number 5 tam khaikya joint working group sanamjaka tak joint working group khosoje sanamjaka ka abo yes kubunya sanamjaka sabo tonga jaga joto tinta je tripartite agreement mani joto stakeholders sino দুজন খাই মেম্বার দাজাগো টিপ্রামো থানি kai sini tabuk ni president sab Bijoy Kumar Langkhor tai sini ha bubagra
বড় খরক নেই গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত সরকারনি হচ্ছে 2 জন তাই ত্রিপুরা সরকারনি হচ্ছে 2 জন ও 6 জন যে জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ কমিটি বড় টাইম বাউন্ড মেটার নি বিসিংতে রিপোর্ট মার ওহাইছে যত স্টেপ তো সুন কমপ্লিট ইনখা একমাত্র শুরুতাম স্টেপ দংখ সিন ও দাবিনো রিপোর্ট সাবমিট খাইমা পরে পার্লামেন্ট তি সাওই বিল পাস খাইয়ে অ্যামেন্ডমেন্ট খাইয়ে जों माना सिबिसि दाबो नरक सादि खापांनि आमानि समान रक सिनि अरक बुमा बदल रक जे बुमाग्रा 1 नि सिमि 7 स्टेप खाइमानि एकटा स्टेप फानो दा फानो करियाखौ बाहायके सीपीएम खाइने पॉलिटिकल पार्टी रक बीजेपी खाइने पॉलिटिकल पार्टी रक जोंनो तातालनि साइमान जों जतनो नुगै मा खाइसे दिनि थाजिक सिनि दादा सामा हाय 1953 হইতে 1997 जेप्रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पंत जे फर्स्ट होम मिनिस्टर तंगनाय गोविंद बल्लभ पंत तंगमानि वो त्रिपुरा हास्टेव फायै बेराय नायखैया 1953 ख्रिस्टानि कक सावां आ 1953 वो जेप्रो बो फायै त्रिपुराव नु फाया लाख लाख बांग्लादेशी आयें नानि बरर सिनि ओ हास्टेव फायै कुलुंमा बाय सिनि तिनि सय सिनि ओ हानि बोसारो अमर सुबै थाने नायमानि बनुखा जेपुर बनुखा आपुरो दिप्रासा रक्नो त्रिपुरानि लिडार सफ्रमबो थाका जुदि सिनो ओ वानजै रक्नो आयें नारनि फाइने रक्नो गुबुनि हास्टेवन रक सेवै क्लायांके सालसा दिप्रासा रक ओ हावनो कमरि थांसिनाय किन्तु तामुनुखा आबनो जेपुर साकाबर मध्य प्रदेश प्राय 5 लाख खाय आयें नारनि फाइने रक्नो दुनिरि दिंगे सिनि हानि जे आं दिनै सानानै मुसुनि हासि खिन्थु गुबै मा सानाय सिनि सार दसरा देब संनि नेतृत्वे गासुबै नाराखा दा मोनि गासुका ओ जे 10 आयें नारनि फाइने रक आमरो जतन सीपीआईएम नो भोट होनाय बररक मांगसे बरक जुदि थांगांगांके सीपीएम भोट हारिनाय इलेक्शन हारिनाय अर्थात सीपीआईएम कप्लाइं मांगला जों बरक न सिनि हावनो मा नाराखै हिने आन्दोलन खाया विदेशी रक्न हामार हिने चिरिखगै दिनै सेई जे मिस्टेक खाइमानि कारणे दिनै सिनि हावता मुखा लक्ष लक्ष 10 दिनै जों दंबाय जोंके सिनि हावनो माइक्रोस्कोपिक माइनरिटी जों थाका रबिलितन त्रिमानिबो बिचार मानलिया बिसजि देबरमा कबि बोथार जाका बिचार मानलिया कल्पना जमातिया कतक सरि बोथार जाका विशाखापट्टनम बिचार मालिया लाहारि देबरमा बोथार जाका